me just semina. Sompa de Abama, Sompa FM. Emma Ketiapa, Sompa TV. Emmanijie, Sompa TV. Emmanijie. Oh, wisdom ni bitie Sompa FM, he Sompa TV. Pramo ato Ghana this year yemamu nyina aha ya Sompa 106.5 FM Accra and sama hodo ya yaboaboa no sepram to brekasiebo ena yede ni nyina eba besomo na kasiebo no efri yatna yekese ewo Watermelon Street domehanum sei no enam Sompa 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 enso wo mo fa bi wo Kumase honomo a Adamfopa Radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo Takwa de efonso asom ewo 103.3 Techiman ene nempotamu nso 106.1 Sompa krono a 98.9 eye Sompa Sunyan ena 90.7 eye Sompa Enkranza Domafo ni o ewo Sompa 101.3 mankesim so de na woti enka ewo Kingdom 106.1 FM so udiko da no so awie yi Sompa FM eno so yedem ewo ho afei okọ entintenfidie no eso a Facebook ye stream live Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube no aya Sompa FM live afei www.sompaonline.com ehon so yaboaboa ensam na no a obetimi enya bi na wakenkan hyene so ma yese Promosido Ghana for a woman yam vita any onga aba a German son womo enefa yehunka afei time heba mission so a womo di atiri de aduro aba eboa o manfo enyare wahodo 2074 ye nananum dudu a no womo hye no ena ne ye nam abefo kwan so ayeyu nyumakoi adaroma ensama hodo awie ye de somo ne di mu akoti ne bi ene sei na yebeko asimbreku won finfin mantemara wo semu afi wo bane se akoda ba mu a ye wodi mfinhia no enkron nipa bonfo bi akuno wo asante mantemu nso no bantema abato mpesua so amane no emunye de owura bia wanya mfinhia no aduasan yesi wo bi akuno yayaya yebedi mu nkomo mrase bedwani ya ogina mu mu omanfo a ewo Krachi West ene ka kire wo mu a wo mu twi so hyen ahodo no eso se wo mo hyen wo mo twa mo humfri sa overloading ne ho na emebuno anoboaboafo ye wo from Mantemo de ma NDC amanyoko no Yera Matthias HSS betu fom agudie ase e wo se nananom eka ho Ghana Water Company Limited any ECG adwumako no terrace proposal 200% yampanifo propose ye no one more ba chechum Owura Victor Kwajoga Adawudu en wodi etu dwase aban no ya panyini gina ya wosi se Ahmed Swali na sem no wo mo nan ento anhwehwemu no so no wo se ne kwan so ano na adehye ya won mo ewo abroma wo Afija Kwabe North mensini emo ewo Asante Mantemo de adesede ye mu oden ato aban nanim se empuntu nwuma de abo wo mo se de dwonso abo akokọ no Onyanyafo yawo Isaac Yosen eye twifuati wakwa aban no ekrache pani wo ka kire adehye wo mo twihyen ewo twifuati wakwa kwantempo ne so ekopie mu odunkwase wo munya abotre dian ena asi ho ensam no dosun yebeko amanone na de free ho no mo banso no ye de ato akase yebo no so ede amamo Adwoa Asare enimidin mene Obaapa nana ya ka kire na afei Abena Adepa Kofi
Adishmama yadam wase afeji breka siano enchemu ankasa enie. Yebekwa humano so na yene yanam sini Isaac Frimpong ya dodo no friend Bishop atwetwe nkomodi efri asimbreku ya no ewo mfifi mantem ebusua arahosem wo fi wo eba ne sakwada wedding finsha enkron abamu anipa bonfo bi akwetwa ne tiefo no mu emprempren yenye hu sankofo a wo modi sanyamra sem no na wo wa humano so yenko ne yene ni eni enkommo Isaac Frimpong Otimi nka ma han. Yenya minya ba na what say? Erade adomo kokra yemu na arahosem esi wasimbreku nipa no ye hu wo mu ana ne ba ne sen. Yo, no question you can make sure if what you dikan. Abema wadi mfie ngotwe ko nkono. Ana abonifu yi ayo musa. Na me mama ka sanwa no, de ma na ka sanwa me wa. Na mama no so na oni mfie osoma so nkoto ade mla abushia ko chewe. Kameraman na no ka abom mkide. Yo, na sisi apostle for mama ni jina so yo. Mayama wakwa ba mame me pacho yemu wakwa bo ene yako. We dia ka fra papa na mame asem ne ba ne sen. Me pacho ono pa na mi gali to onko school. Me na ye me wo fi. Tini mi akuma wo se ti so yare. Na sa dia akula iko. Nti aka bibi ka se se me ko je to ko. Na mi ya kakra na me de me koye abe ko du ko ma wo jina wo so kwajo ti wa ko school and ya wa ko ene so wa ko ti ko na sta ba ko ka so aja shodo ti wa ne dey mane sana so ende wa ko ene so wa ko Sompa FM ko no sa dia chi ti mi ya na ti na je mi schedule mi kan ja amani wo school ni yan ko mane bani fo ne ko ti ni schedule me ba me ma me ni ha me nya be ten ci di ana Madia man, yada tediani. Me jani sie. Me kwae no. Mo awo no mo twin chansi. Etuni ko kichiwe bi. Ebusu to me na se man. Akomo din na nka ko tediani na se men. E man sika e bi te. Idu sika e dey. Amani wo skin ti nya dia. Me mo me akomo din na me ban so no you be on pekasa. That fe go ye na e na ro so dey nya so di tense bi. Na akotediani to pante tu. The new kind of bank so. No, because me ba na be no makowa bra wa na mi su you. That me feel ban tin me be mother. Na me yes say sadia. Me tu den mi na ye den. Ko nsha kwala no. Ba ye tu ya west time. Na me ko sha kwala. Ya so me tu dia cha me ti nkekam ye papa e bi ametro. Ito na kwala ba ku di me kan sara kwa na me si ye. Kogani ye chicha no sekan nso da bi kogani ye sisi an so ma no so be se ko hye e chicha no sekan na me ye dey na ye me ya ni hu obi am de me dey jam na me ja akwala na obaka kire me sister peni na me ja pe man ti e ko na ja no be ka se na ko aka hu ni yanko na ye me ya itumi ko mi de kenti na mabe we de kafra asem de bansa no emprempe yesi senkofo mu di sanyamrasem no aposifo ensa enka womo na kromo no mu titi bibi ya se bi omunim sankofo a omukodi sanyamrasem yi Me ba cho du ma jine fi mi nsem ti ko sen busa no me na me ma ti Sompa FM okay omagifo na fi nsem ho yo na eni amame fa sa go sane embra wo so emprempren aposifo wo mo hu sankofo a wo mo di sanyambransem nana ba cho ko ma fo no nya se abanti ya mo bu no kunu na e di sa bo sa abanti no aposifo nya nchi obi a si abanti a wo ye dai abanti na o se ye kunu a kenti kesi ya wada ni chen no ko ma fo no se won na ku akoda no nti okuma fo ni kun abo ni wonu kun abaye mmiri chance wona we aka no ye na ne wu ni se akola no tama maame ku piece no no wa bi no wu se akola no eda hono na boy na o mabu na kun no ejira ho o ka ni nsa na o ka ni nsa na mo ti se
Cromfo within you, no Tamasana, or the Koya, or Tana, Kochi, or Noa, Mabumia, or Mokuni. And the Zenona who can our Taman Sandia. It's one away, and you say you feel. Now, on the Capoche demon. Now was saying, I'm not going to Nanka, put your ban. So the Pomaya would say, and I'm going to be any call the enemy funny pee. Now I'm going to pee. No longer had the pee, the canny beam and the swan. I'm a yati if you want. Now, my gramophone, ye, and if you are the only one, and catch as if you won't be me. Yo, Bishop, ye better say papa, empempe one more ya so ati say mo ebusuanfie one more aposifo enso ewo ho no minim say nwumre de besi bia no obema yetiefo enso yate better say pa. Adishmama nipa ne kasa ye ya na misini owo mfifi mantemo Isaac Frimpong ya dodo na efre Bishop we waboy amade de free nipa bonfo bia bo makwaku abrante a wadi emfinchane enkrakra keto akra abemu a emu nchiremu eno boye no. Ye kwa piemu awa ya mani boni bawa bedu enchen ewa sante mantemo na arahusem kro ya da. Wei upiemu ewa bantema abato empeswaso wa sante mantemo. Amanye ni chiremu se owura bia yesusu se nimfinhia ne be se aduasa 30 years wobi agene krafri ni sam ya na sedie adehia wanom ewa bantema potem ho aba wanu pusa na sabre wanom hyenhye wanom tenentena Ebusia uba Facebook ne so a eya Sompa 106.5 FM Accra. Facebook no Adamu live sesia eya Sompa 106.5 FM Accra. Share ho na de bra be hwa de we wankasa fili gadochi e na da Facebook ne so yi asem no awe ho papa na de ensem ayade na ma wi yi emu hyada enye de kra e kamia ye se wawudie no edoso do sedie posi wanum omo wasante emantamu wanum aboy pini wanum a wamo aso asem sabram no kasai bawa bedu ebekirem se mu no wo matabiri ko aso ya suspect wo bi ya kiri wo bi bawa bedu bebesisi na amane ni kirem bi o sei wamo awo ho na wo munya ntie se kamia yese abrantie bi eda bontene so na sedie da no oda ho no ase na nisu na asido ana se bi mpraduasa ebi a wotwa ena ebi a ebaaye ena na adehye men no ena ebi ono ada ho ye ne hu bia na ade a chene we adehye ne bopini ho a wan ko hu ya se ade ane de we die enye ono ana ato ne kon awuo ana anya we se bi a ne bra na aso na ono akwada montene so ena ba mo wuo ebefa no wanum hwemu ana kire se wobi ena adi na yawsa na ebra won bo posifo amane no wanum so antan won to so Ashanti Regional Police Command no ekopie mu wo ho no mo a wam so akwakwa so awrahusemi mo ye kwa homa no so sabre aba obedu aba homa no hyi na wade mu kire mu fiko e de asom yen ba wa ma hey som na to awrahusemi esomayen Ni aba wote menka ane ba wa mete wonka wo so te me de pa mete wonka ba wada mo yankwai awrahusemi aba ne sai ubo pini mu no watete ne sai Ni aba sani e wankasa wadi kan no ena no pe ade hye wo bantuma yemfa se bantuma dum eba bantuma methodist aso dan ni tiemu ho pe o man ti asem de ni nyina ne sa brand e fan to kwasitumi free eye western north regional wa ba santimantem so ba be be bi adu hwe ngonyini amede ba ye metse o ye baba o yi ko kuche ni ade na no na eno anajo ade be chen na no pe be a otie yemfa nse okoye adwuma na obra won se den ni dan port ya ni ti a wa rent a otimulemum oye adwuma na so obra na se wa pa obi mancho adi na se wa pa wo na wada na me koduru no mu twemu de etoda otumi beda bantuma demu ho etoda nso ana wapoda eye abepo janse metro mato na etoda nso abaabi a ipabonifo bi adi na wi no eho na otumi eba beda nti enu anajo eho na oba beda ya na o ka te ipabonifo bi etumi adi ntenta omode nyema bi a isu system ebeye dadwa na asasikan bi adi atwetwa nachi ne nsa eye bonkum no jeso mo atwetwa ho a me no ka say omade ne nkwa edi afiri nsemu atese akwa ya wrewu semi ye pa branche nyimfie onye mfie aduafa Sompa FM no na aka ho bi ma adehia ewo eye bantman peso eso atiem se abranche omunim ne pa onye obi a oye basabasa
just obon who more de panso a jumadi or yebi. Yes, one can't say utri of food or beba now about baby you. It's almost more bantama baby, send me see another. Almost in a branch in the you almost say. And then who was a done yet? I just want me punk a crack, or being can be shamua. And my be what to me, only for Boniphobia to me about visiting and quite idea for them. Down where they are of them here, but I'm no casino. I shan't know police command no, about the fat Nimuno Eddie. Then also I can hold him up, police in Penny4, Edin Tente, almost like a nipper back one, lifting out as a Bemudia. I am chance to say a bebo a chief woman, Nipper back on almost I can one police go Buswa, or more year in Shemun, many about the Ubisam, a brand here was sitting away and see a biasa. No Casa, Nipper Boniphobia, I did not find any friends them, ever bantma about 1 person as well. Bawa ebro amukwo hu said ya na munity no chirem se wo mo de nadoa ane asekan etwetwa no no hu se ni nipadua na kwa ne baabi afri ni body no ho ekọ maka se ye nim before wo apomudi ho sam de na so na kwa baabi ani ho a obi atwa fo na so wo hwe se ne wo mo de niema asensan ne wedie ani na de se wo mo de bibi na atwetwa no na maminka we say baby a abrante eye kwasi kumi no oda ye no e ho no da wo hwemfoni na me de ban me ba ya me dem house to from the abrante no obia na e ka no ho nsempa ni nyina ne se o mutirem ze abrante no na ida fom ye pa na onyu bi o ye basabasa ni bi se mpo ze abrante no onu obi won tawantawa na nso o mutirem ze o mo de so onu obi be won tawantawa na enye mpeswe so ha because then you must be eni ma abrante na se na ida fom ye pa na se utie ene na me de ba ye na mi nta nyu be kuche ni na dan fo ba ko a na se ono so woni ni ye free ba no no chiremu se ebra wo ti ye no na ye no wanwa na nso ni nyina mu no so far the police for ensa ka nipa ba ko ne de ni omo ka ne se ebre mu de omo ntumi nchire ba bi poti a omo chi nipa ko na nso ntia police for amu manya ne se omo tumi a chi nipa ba ko a omo to a nhwemu na so ntimi nyina mu no ni ebesie no ya ma tie for a etie so mpa na wie aso ensi ewo ho Mo bawa yabeda se ene wa ma ne ba odi firi mu asante mantam asom yen ebusua arahusemi ye kodi firi bantama abato mpeso aso ewo asante mantam akwase kumi eya arahusem so ofiri atoye atifin mantam Western North region ekwa kodi pan kakra babani wo kwa akronya sika efa ha dan amafo manchea ene ja wosode a woda eniwa nim arehu nti ene se ade ya chen ya yanti asem da obafuo bi age ne kra free nsam no de besie kire no ba wo bedude emunsam ebesanso asomye biu na yetoa ensam no eso ewo nsam foforo mu a empanifo ebo amane a wonu mu kire mu se kamia yesa from 2019 na said ye Ghana ye oyo ho sensem mekire ye fango ho nsam said ye ni etimi ebo adwuma ema etimi gina yie ni aka so Ghana ye wongo ofango ebetimi asosteni ebese mfie miensa ebetimi akosisei ebia be ma economy ni kura agina yie no from 2019 eba no empanifo se esotia netie na ensemi nyina ekodadi ewo abra Public Interest and Accountability Committee wanum shia ya wadie ana wo kire mu se 2019 no
Ghana ye oil no one with me recorded 71 million barrels. Now from start 2019 na bababesi 2014 a drop it ababesi 48 million barrels. Na numu anwasi di SSN no kura no 2025 ya jinsa mokura NSA from January bababesi anano busumi ya etwam September busumi yimono. De wamatimi ya record ya 18 pe. Enti no hwemu a ade ana so tia netie ya empanimfo amfa ne mapa enwa kwamu a anhwe ya dache ye bedi yedokono kwa enche na bia nka ho anasi kire ya ye de bebom ye nya bi eni ya owura Isaac Dwamena echirensem say decline because it's a mid-year. We would not count it amongst the years yet. The year would end, but the highest production that the country has had from the 3 producing fields was in 2019 when we had about 71 million barrels. As at the end of 2024, it had declined to 48 million barrels. Mid-year 2025, we made about 18 million. Minim say Mrase bejeni toso ne kwakra mu kwankyerefo panyini ya woda atoyenchem abofo agine tukuo no ano mekire nadmu e wonpotem ho Dr. Joseph Bikanyi Kuyon en wono so edi etu dwase asem no esi ye no nadmofo wo mo nae wo mo atutu na mo adidi nkoma hodo no api na wo mo kosoa amada ubo no omanfo no behunu nhyehyeye yes esa wo mo so wo mo di gu akwam se de be bibisa ensan ema biem
this thing happen, because government is turning every stone to make sure that we stand in solidarity with you. We are here today to assure you that rain or shine, this government is solidly behind you. We will not leave you alone and you won't walk alone. That is why we are here. Nobody should cast blames like the MP has explained. It's a means of survival, a means of livelihood. What we can do for you is to provide what will facilitate your livelihood. And that's what we have come to do today, to give things that will make life a little safer. My main focus in NADMO is not to react to disaster as we have done, but to reduce the risk of disaster. I can assure you that from today, things that we are bringing would go a long way to reduce the risk that you go through every day as you commit the water. Major retired Dr. Joseph Bikenyi Kuyon wono eneye nadmo kwankyerefo ewo empotem wona maneboyi yensentroni nanaken enedebai Yere kasiano romu ewo galamse eho ensensem emo yenim se aban no ebo ne homoden a sebeye na obetu ase wana woni tumi krata nenso wo mutu efomo egudie no na do enam so ama emebuno anoboaboafo edema NDC amonyoko no ewo framantemo honorable Matthias Alagbo wode atodwa se endeisa aban no sene okun ekunden epese wotu galamse yase no osese nanano matankonya ambo aban no a bia so aban no ntimi ntu galamse no ase wo se so obi beko nana honomo ananse asase bi so se okwa akotu ofom agudi a de di kan krado e wo se okwa nana no manchen na o ma abo na mane se nana ye ba wasase so aba abedi dwumedie se nana no ama ne ho kwan nti o se nana no ansori anyina ho ammo aban no a galamse de ye ntimi ntu ase. At the day that our chiefs, our community leaders, our youth say that in my community there will be no galamse, that will be the end of galamse. When we talk of corruption as one of the driving forces of galamse, the corruption is not limited to the politicians alone. It is limited to the custodians, the true custodians. It is extended to the true custodians of the land, our chiefs, our community leaders, our youth. It is extended to them. That is why one of the first and foremost things that President Mahama is doing to engage in stakeholder education and collaboration is to engage these people, to educate them about the dangers of the menace. So that day, when our chief said that we will not, have you seen any chief and his community people demonstrating against galamse? Nipo kasa ye owura Matthias Alagbo na wo wie ye no wato aso echemu se MPP abanyoko ni dia so mo de Ghana fo adwen di agro se mbra won mo tena so ese omampanyi ewo memu no wo mo ntimi entu efomagudie ase na bom NDC abanyoko ebetena so ape ena wo mo hya se wo mo kan sem bia se bio ensem fata ede kire abanyoko no wo so wo mo kan ya ekokan se NDC abanyoko no mpanyimfo kro akaka kumbi ena efomagudie to ne ekoso wo se wo bra wo mo so benwa so ese yi omampanyi no MPP abanyoko niam a wo mo yeye ema galamse tuo ewo memu niam ankoyie no asesa na omu fi se NDC abanyoko so etia sei ena ochechemu. They were not interested in fighting the menace as President Mahama is or the NDC government is. I am telling you, about 1,400 arrests have been made so far with regard to the issue of galamse. I am telling you, the high-ranking officials, whether MPP or NDC, just by an allegation that our national organizer and somebody else was involved, immediately the Attorney General wrote to Yoko to investigate them. If nothing is found, there's nothing coming. But if indeed they are found to be culpable, President Mahama gives the ironclad assurances to the Ghanaian people that they will be dealt with. Owura Matthias Alagbo mebuno anoboaboafo de ma NDC amanyoko no ewo framantemu. Yada so agiremu ewo galamse ensemu na sadia galamse adama yensuo yensase wo man kwa ebretu enafei kokwa no ayi chibremu no esai no emu ensam ena no Ghana Water Company Limited any ECG adwumako no wanom eka wamo etambo mu a Public Utilities Regulatory Commission wanom so eka wamo die bomu no se dabi said yes Ghana Water Company Limited wamo treatment plant ahodo ya wanom de soni nsuo so afei eba no enu a wanom de ti nsuo ani ema nsuo aya kroje ma de hye yanom a sebio yenya yade bia enfreche no wan mo boka
ebe wiase no bills a wanu be bre Ghana de hye me atua kora do wamu timi fa mu fa na wamu de kakra bia ban so Ghana still ni atwea no se ne boaden enti no wamu propose 200% bia eno no eye entumu kakra enka no Ghana Water Company Limited ene ECG adwumako no wamu betumi apagapagam se de be ya adwuma wanu mu bɔ no wamu so betwa wamu na wamu atimi abo adwuma no eyi na ebra sa wamu propose yi ebeto montene no empanifo pi na kase dabi ye mo sebio ye nya botwa no emfa kura enhyem enti be ya ka wamu nya abotre na Ghana Water Company Limited ene ECG adwumako wan ma be chechensemo wamu se ana no wamu mati ya tariffs ya one more die 2025 ekwa akwasi 2030 enumu ene wamu de sa proposal yi eba ya ebi mo eka ho nsami nsa dama ase ensuo nyina wudi adanse misumi di adanse enti ne ekwan ya wamu fa so treat nsuo no wamu boka pa enu a wamu di gum eye kasetam edema wonom afei so wamu treatment plant yahodo a esesei eye adimu enti na ho behia pa se empanimfo ne wamu adwen beko bankrom na wanu so atumi atomu na ECG adumako no so opani a wanu ye director of communications Owura William Boatin wanu so akasa ene wa kire mu sei ECG wanu so boka enkankan wanu awo yese a efa eyo omanyi ye kwaya ahoduo mu afa wamu post ahoduo a aye sisi miaya galamsefo adama wamu ma post enya ne ho enye no ubehu ane se wanu atutu nua ni nyina enti ni post no ebia na edua bia ya ahoma bi efa so a enkakra etimi bua wanu adwuma yo ema adwuma no ekoyie no wamu tutu nua no nti afei ensuo no mu na kakra bia mframa fa kakra bia obewansa wayese no akeka bom na ade gegrew na bibia asai eno so wanu so eha womo a wanu mo bohoka na wopani ekire mu sei ekwan a wanu post ahoduo bi ene womo wayese ahoduo bi a se ebi fa fom ebi fa soro ya galamsefo etutu sai no aya na ne boa ye den ese womo betumi esiesie ama esi ni dademu Owura William Boatin ekire mu se de 200% increment ya wanu ye se wanu betu mu no womo ensom na eniema ebetumi aboa no wanu fa ni nyina enwa kwan mu womo de sansem nyina ekotudwa ewo Asante Mantem wabra womo ye public hearings proposal tariff adjustment no ena wo pani ede sansem nyina etudwa Wodaswa etie Sompa 106.5 FM Accra Promto Brakasiebo ena yedaswa yekenkan ede ema wonsem foforo emuno member ba ko ya wo National Democratic Congress NDC amanyoko no wo legal and communications team no eye Owura Victor Kojoga Dawudu na wo de ofre atubi edwa ya wo chemu se brewie dru se won be yan satraye adane niema mu ni tichiru pa e fa hwehwemu a ekoso ewo investigative journalist Ahmed Hussein Swali ya wono ehwere ne nkwa afimpinu ane edunkro no emu na wosese attorney general aban lawyer panyini wasi gina yese wonnan entoa asem no so biem no wose ye ne kwa asoa no na enra ne yebomumu ewo ye kase eboyi emu se Madina District Court no etna se na nipa ba ko a wo mo no kwadu ana ye kire no ewo Ahmed Swali ni wuo no ho nsem no eye Daniel Owusu Kranten na efiri se ye kire abrante no hwehwemu dodo no a ena akoso nanso enro ye de ne kopie mu court no enna mafutu a efiri aban lawyer ni no eba ho nti no wo mu kire mu se Owura no wo ma discharge no ya esese wo fa ne hu ekodie nti entansa ye de yantam abamu ano ekomu ne edi kan eye awudie meda ena ne etoso mienu se woni nipa bia keka wo mu tia bom se wo mu bedi ewu eno ne ye frɛ no abatement of meda no na wo kire mu ese ensensem bia etise no wono de ohunu se jinaya attorney general no si no ne kwaso no sanse kwadubofo no a wo mo de asam no baaye no enyina so a wo mo de baaye no na enhye da anye de yetimi edi buo obifo ema ne yeye enti ebrewie duru se wo mo sachira ne mamu e won hwehwemu ahodo a ekoso e wo sansem no e so it tells you the whole system has to be looked again and I commend the attorney general that he's been bold to come and say that we will not convict somebody when we look at the evidence, that the evidence will not go down. I think we need to go back and look at some of the things. This alone should speak to our conscience, should speak to the conscience of the investigator, should speak to the conscience of the authorities. This should be something we should look at
and go back to the drawing board and look at it and give a specimen of which has come. Look for A, look for B. What is the nexus that connects the person? We should be professionals. We should be professional. Ene ya yekoti esesia yi eye Ora Victor Kojoga Adawudu waka enipa womo form legal and communications team no ema NDC amanyukunu. Mayamfa kasiabone nkopiem wa Santimantemo efija kwabre North Mensin emo ena yegine adehye ya wonmo wo hoide adesede ye mo den eto aban no enimo Mensin kachi panyi o na afei mrahye bedweni yo wo ho se wo mo sre wo mo ada ukopiem ewo efija kwabre North wonmo akroba kwa ye fra ho abroma wo mo chese kwa ne nye kwa abroma ekọ soko ekono enye nto mo se wo besra aban senke ni benim ya no onye bibi emfanfa ho na emfa emma omo sanse ekwan no kwantem anipa dodo no a cars dodo no a ene faso wo moto so chiem se schools awodo ye wo abroma wono nso ade a schools no se bi watete apansam wo mu nie gyanan bia wo no mu a wo bra yense ntrani ba wo bedu kodu ye no woni committee chairman yo wo ho madam Efia Sapon etwetwe nkomo ma ne cheche mu sei ye kwan ni nsuo ta ye kokuma se aka ni si ye ba bia kotale wo mfa ye maha dise ye sa pa boboya ene wasa akofa boboya no kra so ho asem ayedin nti ye sra ba ise na dawlo mo mla no me ye kwan ni maye okwai de yasre na ache ukokuma se na wo ba ne nsuo ato so usola ho mache kula gise no uko soko ana dukuru na abo man na akopeka ako ya haka kra ne de nsuo to aka amaha dise ye twa kwan ko soko ni akopeka ade akonti ye sre ne se omla no meboa ye afesu de to sumienu a school fo no omunya ba bi omugya omunan they say when say ya tete school sunu bi nti say abai so je nkola no nti nkola na waje omu so nkola nya ba bia ombeja omunan ha omu to omukra de batu ye no so yetu hu na mo nti ese na daroma omla no mebo ese ankwa no mapom di na nsisi omu ho so Madam Efia Sapon committee chairman yo wo abroma wo efija kwabre North Mesinimu wa Santimantemo woni ne ekotie ye no wo akwan mu nsemu atwufu atimo akwa akrosi ne bedwane mu fifini mantemu ho ene adi wuduro adehia no ekire mu se upie mu ewotwufu atimo akwa akwantempon ho a enu no tib kopie mu wo mikuro mu dunkwa anofe a ekwan no not wanu mu kire mu se ekwan ne enye na nansen a empanifo keka wanu aniema sisi ani a wanum etimi egu su kakra na so wamu twi su kakra wanum adwiso ye ngu so wamu dwi su kakra na come and see what full speeding ani asenkafo ne yeso wamu du ho a wanum ma baga kra wanum timi tia so se de omo na matfate so this year wono owatwifu atimokwa eyononyamfo Isaac Yosen wototo sere asenkafo ne se overspeeding is killing the good people of Twifu atimokwa etina asenkafo no du ho no a yesere wamu se kwan ne nye ana panimfo agrading kakra ama se say ayemu trouble kakra se say no awiabo amfuturo ekun wamo ensuo ni susi famu asede wamo adwisunti eso yetro enti no sede asenkafo ne kwa overspeeding no ekum adehye won potamo wonu nya aboche kakra mesre adrawa fo a ye kwan ya ye faso ekwan ya ye beka se aban ma ye kwan ma ye aban so ye kwan ya instead of say omenya abotre no overspeeding ekum nipa omenya abotre why mudu kroma omenya abotre contract se ye adwuma ekwan omu wi a faso ya na ebenya so mfaso nti mo ye mfa sa kwan ye na enkofa atoyente mi edan emma ne krokro mu no onyanyafo Isaac Yosen etoto sere adehia wanu motwifo atimokwa ne mpota se ebra omanpanini ani panifo de kwan yi ama contractor sese contractor wa kwan ne so awo ye no adehia ni nyina anya pempensuwa na nkro wanu nka wa mutam nsi ani se twe na wa mumwa na ekwan no entumi nkoyi omanpanini ba ye no so wa hye na fo nyina abo se akwan de edana koma so eno na saa kwan we kwan a efi Twifu praso eko dunkwa apadencha east all the way straight to ewisem na yame adom contractors is ba site no as a DC me no se me behwe na ye hwese ne dwumedi na edai eko ewie ye ba so ye nyina ye di adanse se ekwan no maripoma contractor ogusu a oyi saa kwan we na me hye enuanom bo se nye se omahuni sei no ebewie na omode ato me se ye kwenim no mobasa ababio no na ekwan na contractor no odi quota de tuntum de egusu fefefe
nanya na ya ade bi tumba fa so yo kwota no chifu atimo akwa cross ni bedwa no aban krache penini onanyafo Isaac Yosen ensemni na yedasoa ewo chifu mpotem ho na wedi atwifu agona ene ekoi ohene ya wonpotem ho na benchi ewu ya wotoso mienu wode adesede eto aban anim afei enyumaku a enhya aban asese adaworoma womo meboa womo na niema hodo eboa sa akade ma omanfo asetremu etimi konkan no womo meye bi ema womo wode nsem we nyina todwa enu awabra na mansi no ayi edaba kwasi ho se womo de ye nkyerɛkyerɛ ene ensihye ede afa atoroye nkyem ehum na ohini ekyeremu se womo dwa ewo mpotem ho no enye football pitch ya na mabunu so womo di agro so kakra no eno so akwakoye boachi bi di enwuma ebi ni ho enti aban emeye womo moa ya desrade a yedeto aban enim ene ankra ni se twifu agona man ekro ache ayewo twifu etimukwa district ekro enye nkwala kro ache na ejuma sem ene ya go disem edge but ba nso ye chi aye etimukwa district ya agona na ye center yeni market yeni football pitch nkwala etimi edi agro so na hanso ena center no wa games nyina na afibia na hana omudin na market no so near market day na edwa no ebaba asisi ani nyina ajiego esa nkwankwa beboa me na ya breso mabreso ehwe ne esi modern mini market ebetimi run 24 hours ebetimi so abobo ewo park no so 24 hours na koi emuaye de na enantie nye etima papa so aye na msese market no eba farmers any bebre amama ado omunfu e made bia mo so sika akomoto na mbantie no so e bobo anajo so a ombesan so aton nduane aton noma ese omtoma krono nti esa na 24 hours no every day bia action ewo ekromo ene ya yekotie ye eye twifu agona hene nana benchi ewu a otoso mienu na efrimra NDC amenyokodo ebetena benwa so beye bosome baako edu enie chese wanmo kekakọ afia mu enie na emfimpi mienu eni eduenu endaimo wabra womo ebo womo nto ano mampani John Dramani Mahama ehye Ghana fobo ese nyame adom na se womo to aba no emano a oba obehwe na emebunu ye wo memu no womo anya edwuma etimi aye ne yebetimi akase ene kro nam so na Ghana fo ewe so eto aba edema NDC amenyokodo na efrimra won betena so no eno enam so nansie mu kra no yetete se mebunu no ya womo NDC amenyokuo no mo ene ekitafo ya won mu ewom no ede ensemi beto monte se NDC amenyokuo na se bosha won mu hye no womo entimi enni so omampanyi hye womo boso obehwede nnwuma emebunu anya bi aye ne adade a nanso no bepem sambre no ase bosha na wo hye no emmemo womo to aso echem se NPP amenyokuo no wobra na womo te abenwa so no empanyifo ya na womu ewom no ede womu nsa ebobo man sika ni adade o manager pade enam so kra ma NDC amanyoko ne ba ye no womu echichi bia se womu nko na womu nko yi womu ho ano na no nanam so mabunu asade atodwa se won be hia enimonim ya so Ghana mampani John Dramani Mahama ne mpanyifo ye wo NDC amanyoko ne mo ebehwese sankofo a womu fi MPP amanyoko ne mo a womu ede wonsa ebobo o man sika ene o man no pade no embra no ene womu ebedi de toso ebienu no womu sisa ne mei ene womu rasa aban no ya ote abenua se ebeye edi ama womu na do nam so ama twotwofo pani abedi etre ede ma NDC amanyuko no eye yewra Mustafa Gbandi eso de atudwa se wedi adwobre o sha womu nkran ese enche bia se womu betena abenua so no bosom baako edunie womu nyanko ba bia na womu ede niama egu akwemu se enche bia no emebunu no edwuma ya womu ehye boshe ewo mfempi mienu eni eduenu enan mu no omehwe na mebunu no womani suade wunu etimi abam na woto aso echirem se titu eni NDC amanyoko no etitafo pa ena omehwe se edwuma no wombe bi etimi ayesanse womu ye edwuma den ewa hyase ebega se grassroots no womu ye edwuma panti onipa bi a wo ye edwuma no wo se fata se obedi eso aba enne yamano no se eya no anesefo no advice se yema exclusive breastfeeding no nkoswa nti oba no wano wa sese wenya bosumi nsia kwa esa opa aduane bia obe introduce na aboa na pomden ho asem etimi akonkan yam vita ena ewie ye kanfo ewa hanom sei ede ama ho
eye Promasido Ghana Limited for ne de Yamvita aba na nnuane no dodo no a ene wo mu vitamins no makumaku from utimi di nsuo de ye depending on say the weather ne sifate no flavors no so ye wo rice ye wo wheat and ye wo maize enti de oba no epebia no obetimi anya bi de ama no FDA for agya tomu se eye enti wo bowura supermarket ahodo ana se provision shops a ubenya Yamvita no ebi na wato na Promasido for wo mukro ya ena ede onga abedwama so na onga de ye kan no hu say mama's helping hand ene ade ba ko ema aduane aye de na ema aduane no aye simple me se wo de wo na wo se wo nimu no asa den kura wabon unyade ewo mukase unyade onga ne kakra bi enye bebreu kakra bu de petepete nam no so stimitimi si wo no de kakra gum enkwa no de kakra gum a utim se taste no ekoye pa onga netimi eye sa adwuma no eye Promasido fo kro ya ena ede aba no so nua no dodo no a ene wom enti mu a mo operate top bars mu a mo operate restaurant akese mu a mo operate delivery services mo bia mo de ni wo fie mu no a wo fie ni ade no mu nyina munyusu onga ne bi na ebeboa ba bi etontontonto sa ne mani market ahodo ni mu ubenya bi ato enye wo monko na eso yasne time about meshafo yedidi a ye numu de malaria ne ne keka ho enkran ne wo no ensuo yi tototo a enya ntontom ne de bua wo mu ebuo na ne edi etu malaria no so ase no time herbal mixture obo ho no na aposo de bi obeda sorry na honam ye ne ya wanum ato aduane abesi wanum untumi antibi ni a time herbal mixture fei se junso mu na wo ha bi wo ho no mo a eno no ye time mixture eboa ma immune system no etumi enya hoden se de beye beko eti anyarewa ahodo obetumi nom saranso na bema etumi enum na mo a mo pɛ no dodo etu no bowura pharmacy bia mu ene bebie tontontonton no bia obenya time herbal mixture ni mixture ene ne capsules ne bia to ne mum mo a mu tu aton no ne dodo mu no number mo be frɛ no 0244 417669 0244 417669 Tontina 74 ni o ai ye na nanom dodo no anaka ne no wo mo hye eni obehu obi pa no wedi 65 years hu na beka se afa no wenya 30 ahoɔden ne wo ho okoba ye na adwuma ye bibia se de sesa wo ye ye na nanom dodo no na eye wo mo saa na enne abefo akonanim obi wo ho no kora akra ha ye na akonnye nyasa ne ma na kɔhyehyehye na wanom enu nti na Tontina 74 adadwene ho a wo mo na mabefo kwan so aye ne kama na hu bottle no kora ene da e Facebook page no so no appetizing bottle no hu kura na edro no adokon enti pebi no nom every for agya tum se enti mu anyare wa hodo bi ti se kidney infections liver obaye ofichi komu nsem no enhyeda enkoye chest pain asthma for hepatitis B ni C ni nyina no onumbia eyade se ekoye ankasa bebi etonton no bia obenya bia to number no 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 Womada Roma ye dane ye ho kakra ye ba ensem aka chie ne ye de beto akase bo no so amamo Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho akro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag
bargain. Bra, aden, and then subiem. Hey, time heba mesha ya me ka say yi ba queen, and we me ensen. Bra, sanya time heba mesha, esia Jimmy ni me fearful and nya dia baako ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba mesha, me ka se me di one dance ya heaven and ede me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwade nkratoa yi atum. Tumi nkyerenya oba eni beche mu ana dio bedachi. Nanso ubitumi abwana manenya pomodin free ne mofrase. Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo impeni for swini chopa. Mawobano apomodin free ne mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejwade yin krato yatum. Tontonte yanum nsane afadwen ne afadwen ampa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti baabi a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi ejwadi nkratoa yi atom. TV Emma Aketiapa. Abusia yadase yetoa ensem no eso. Na movement for change openia wono okofa ye eba ye eye ononyafo Alan John Kojoche Martin aka Alan Cash na ekuyi wanum Dubai 2023 mo September mo anche na 2024 ye kwato aba no empanifo abo amania wo mu kire mu se no wanum nya no movement bio wo mu baya no political party eti nyakopon ya adom a edech na Thursday October 16th one more passa political party no ahontema e wo Coconut Grove Hotel no won kran ha na opania wada communication team no ano ya wo kasa edma movement for change afafranto movement yi e yo nyamfo Solomon Owusu wane sompa kase e cheche nsemu esei e kire yen na se de wo kire mu e na wo kire mu se e bra one mo te ya 2023 September ne mu na esanse anche e na general election no ya de hihye suenti ama wo man tumi amfa eniema pa se bia wo mo fa kwantempon pe we so etumi abaye political party enuti na bia wonom entumi ankosoro na se ya ya bayan political party ni die ebeye ye Ora Solomon Owusu semini originally the team policy be political party but chambre no be political party na ye edi won se wa ria that was Kenya Abena political party. Then also my leader in the rural Chemance and we are so the easy route out, and it's a independent
you okay at cat, you're not laughing with someone, a butterfly, no baby, or free baby, neck, baby, you find a movement, you know. Rather, I depending candidate, movement to this time, you know. If free since we are the maybe the way anymore, between the idea of political part. Your coronation is one part, you see any radio, a political part, anything like it. They're not like Ghana for And you know, I believe I can fry for no afafranto yellow. Movement for change. Nyankopon ya adomu a echena one political party hontoma a ewo Coconut Grove Hotel ho and adwumade be kwaso opani ono odan kitahudie honsam so edema wonom Owura Solomon Owusu echeche mu Yede kasiabo no ekowie amanone na yekokenyaman no emu kane Prime Minister Raila Odinga Maame no edaya wansore na odinfihia no aduo watwe 80 years said ye abusuafo ebebo nsemtwofo ewo man no emu amane na be na watwe kakranie na amanebo no eba yese maame no na ne ho nhye damfa no na pomde ho nsem no na enkoyie enti abusua no ye de wombetime bia said ye be ya wombeji ne nkwa ade asi ho nso owuo kurade mu a enkwa entumi nyinti maame no ato nanom ewo ensiedo na ye kiremu se maame no wohwe na manyosem wo hyase ewo kenyaman no emu a wabone humodin yie pa ansa na wo baba ye prime minister no wo yese enko obekọ no wakọ mampanyi akonwa wokọ 5 times emprenum wokọ ye nyina no amfa ansa na wode eba bedi ne prime minister no enti free 2017 elections nim nyina ya de amame no wo ginamu pa ya enyasem kuma wabo adwuma nso ewo honom de aboa mabibia etimi akọ enkan enti wokọ kenyaman no emu a wo former prime minister Raila Odinga ni mfonyini ne da ye Facebook page no eso no okay enti eho asem ene de free hormo ba eno ye de kasebo no asi bia na wo no afei na wodi wafidie no ato hanom sei ensema hodo a ye de ba na de dimu akote ni bi ene se Owura Victor Kojoga Dawudu se Attorney General gina ya wosi yese wonyan entoa Ahmed Swali nasem no so no wohunu se ne kwasoa eno no sanso ne ekodi nkomo efri asimbreku ye no no ewo mfifi mantemu arahosem efi obaye ene se akwada wadi mfinhia enkron nipa bonfo bi etwitwa ne se kan ekuno akwase kumi ewo mfinhia no aduasa ofri Western North region ekopiemu ewo bantama santemantemu waya baba kakaka woyitire wobi agene krafri ne nsam ya ba wabaidu edimu nsam som yen na ebinum eka ho Promasido Ghana Limited a womde yam vita ene onga baye ena eso yasne time herbal mixture ena fe tontina 74 womu nyina ekraye mu na yede nsam no ebaye ewo 106.5 Sompa Accra no efa Sompa Kumase takwata krade techiman sunyan enkranza doma ene ye platforms ahodo nyina ewo social media so ehonso yede nsam no ebremu enuanom basa Adwoa Asare enimidin mene Obaapa nana ya ketre na fe Abena Adepa Kofi ebusia ya dase mobro wasem eyobi asem is happening Ewra me pacho bra na me hwa de wo ba